алейкум бародар. Алейкум ассалом, салом алейкум ва рахматуллоh. Бо статьёт қатиб ромади гида. Хитоби ма ба ҳамин тоғутай ку я тоғути бузургтарин тоғут дар хидмонай ку статьяи 307. Амра хитоб мекунам ки тоғут 614 қатиб ромадай ку статья бу ҳамин статьяи 614 бизана ки алҳамдулиллоҳ ки имрӯи мубориза намегардем мо холисалло мерем эмомалӣ як статьяга кушк ҳукумати золим як статьяга 307 ози ҳамин муборизаро мезанем як статьяи 614 буза ки холисалло мебурем так канса мезанем қатиб эмомалӣ. خب ببین برادری عزیز، قرغیز در خریطه خودش تاجیکستان را داخل کرده. تاجیکستان فروخت، وطن فروخت. حل مسئله همین در چی است؟ ما میتونیم برگردونیم که تمام دیگه گفتی همون گپا که دست بدن یا وطن اینجا اگر کم روش انشالله اگر خالص الله عمل ما خالص الله شوه ما چخیل بگم برادر شیم متحد شیم یکم همی متحد شیم همی طاغوت ها کنیم همی بزرگترین طاغوت همی که همی ممالی همی را دفع کنیم شغل که دیگر وطن را به دست میاریم. ما باید این را دفع کنیم یا که این را بخپیم بشنونیمش اتویچت کنه در این کروش نه زمین را باید ما برگردونیم گوش که برادر جان یک گپ نگم شما را بخشش که همین فکری برادرمون محمد اقبالم همه خیلی ما چی فکر کردیم خیلی فکر میکنیم الحمدلله که خیلی بکنیمش نکی طاغوت هم این کودک نیست ای بیعقل نیست که بقاپیمش یا ما بچه خیلی برو نیستش کنیم باید نمیره قطعی هم برادرو یک سری مسئله این امروز هم این میبینی که پگه دیلش زد مرد رنگ اکش بود اسپید نمیکنن پسد کردن اکش هم خیلی بود سوز بود رفت این قوم دی طاغوت چه نابود کن در کاره برادر ما زمین ای دست دو دستیم میفهمی همین راز رفت زمینمون امروز پگه ما جرگتول هم و وروخ هم از دست میتیم میروم یعنی باید ما ایره چخیل باید برگردونیم از که جو برگردونیم باز نمی جوان مردم مردک نمی یگتو وقتی که نمی عصر زمانی جوانی ما در زمین من فروخته شود ما کی هستیم بعدی خودمون کی حساب کنیم زمین امام علی نه زمین ما فروخته استیم برای که ما امام علی پول گرفته کیف کرده است ما فروخته استیم میگن که خاموش همون بر همون ظلم دست اینجا خیلی گفتم بارداره که هممون متحد شیم ما چیکار کنیم بریم قرغیز قطعی رازبور کنیم که بته زمین مونن چخیلی کنیم فردا خوی نخوی جنگ بشه ببین این همین نچالایی میگم که نچالایی همین چیزی بود که آذربایجان ارمنیا را زد زمین نگیرید یعنی که اوجه یک ستکای بگیم که چیزی ترکی که تشکیل شده است یک چیز iyo uvereniyan любой qadama memona mo tojik yani mardumi fors imon qati imon dushmanim imon qati imon dushmanim mo forso chem ayakdigar da ku xitoy qati nazdiktare mo forso chem ayakdigar da qati rus nazdiktare mo fors o chi baroy ki o ish dinish tughri namegira moda ish mazhabish tughri namegira ish aqidash moda tughri namegira ila ish اینا میتا فورس تی تی پی تای نیست فورس هر چهار کس واقعی چه گفتی همون گپا یک فکر داره هر که یک کتاب داره در تای کشش دوای او دنیا را داره میگه او دنیا نشتیا کمیره موجه خیلی رفتنی باشی برادا به ما این دنیا را گانی عبود کنیم ایجا آینده نسل ما زندگی میکنه در اینجا خیلی ما رفتیم موسه یکی آینده فرزند پدر ما رفتیم ما زندگی کردیم یکی ایجا هم ساختن در کار است بله اوزی قرغیز بزنه تاجیکه اوزی قرغیز بزنه تاجیکه اونم افغان وقتش خش میشه میدونی برای چی برای که چقدر در مصیبت افغان بگیم یا چیکارو کرده در اونجا افغانستان یا که ایران
душмани ашадии мо Эрон Афғонистон ба гуфти Эмомалӣ Раҳмон, ба гуфти ҳукумати Эмомалӣ, ки ба гуфти баъзе гуфти ҳам гапо домилои мо ки диндорое ки ақида дарс метан, ба фикри мо душмани мо Эрон Афғонистон ай. ин шияю уш намедонам дигар чиз аст, ӯ дар биҳишт қатъи мо наместанд. мо бояд дар ин дунё ҳам қатъиёшон як ҷо набошем, биҳиштам бояд мо ҷудо бошем. биҳиштам тақсим, дунё ҳам тақсим, ҳама тақсим. лекин ди қирғиз мея мезана замино тай дастат мегира, пула мета мегира, ту нық гуфта наметавонӣ, нық бугу мезананад. лекин имрӯз иттиҳодияе ки турки ташкил кардан дар инҷа на мазҳаб рол бозӣ мекунад, на инҷа мазҳабӣ ҳақ дора гап зана, на дигар чиз. программаи иттиҳодай мазҳаби динати мурди биҳишт мерай, дузақ мерай, проблема айтай. лекин наи дунёро бояд наи иттиҳода программаш нами аст. инҷа домло помло қуш намешавад. инҷа фақат программаи ватандорӣ аст, давлатдорӣ. ҳастанд дар дарношон бовар ки яҳудам доранд, шиаам доранд, суниям доранд, салафиам, ҳамаи ҷомеа дар ҳамин дохили Туркияам ҳаст ва дохили Ӯзбекистону, Қирғизистону, Азарбайҷан, ҳамаи ҳамин минтақаҳо ҳаст ин чизо. иё проблема надоранд, иё тонистанд ки боз як шаванд иттиҳодиё. ин ҳамин уверина омадааст имрӯз замина гирифт. як бор задем хайҳо хуб кард, дуюм бор бо мезанем қатишон, бо ҷанг мекунем, чӣ кор мекунем? Чӣ фикр дорӣ худо? Не, иншалло ки агар амхай муттаҳид ранги Қирғизистон бародаро хестан ку рафтан, хай намонданшон, амхайли бихезем ку якам ин тоғути калонмона нест кунем, амхай муттаҳид шем, ҳама каса ира кунем, иншалло ки проблемаи Қирғизистон ку худаш ҳал мешавад. Проблемаи худам ҳал мешавад. ҳамаш инҷа галавни ин тоғутай. бояд муттаҳид шем, тоғута нест кунем хмо. тоғутай калонтаре ки душмани Аллоҳ, душмани ислом, душмани халқмона, ира бояд мо масъала шавем. ира ки масъала шадидем, ин Русия шам, ин Хитой шам, ин Қирғиз шам, иншалло ки биизниллоҳ мераванд хушон автоматӣ. галавни ози тоғути калон нахад монда. Ташаккур барои фикр назарат. Поёнам хеле одамо зиёд шидан фикр назари инҳоро ҳам амира барои домилои хумону домилои ақидаи ма ба ҳамаи бародарон месам, домилое ки дар Тоҷикистон минбари расул дод, ӯ ақидаи ӯ данарем ки беҳад ақидаи безеб доранд. фақат гуфтестам ки мардум ақидаро бояд гирера ба Аллоҳмон бибандем, не ба дунё ба чӣ. салому алайкум ва раҳматуллоҳ. خب سلام عزیز، فکر نظر شما رو هم گرفتیم، شما هم گفتین هر چی که گفتین، هر چی که میدونستین گفتین. به هر حال باز یک بار دیگه هموطنان عزیز میگیم که معرکای اگر که خواهین آبروی تاجیکستانی در دنیا نریزه، شرمنده نباشه، از همون انسان هایی که در کانالتون خاص برای چند پول کار میکنن گفته رقصای فحش فاحشه میگذارین، این رقصا را удалит کنین، کوشش کنین. با امید پول شده که ملتتون نفروشین، با امید پول شده آبروتون نفروشین، آبروتون که با گپ تبدیل نتین. از همون بانم اکتیور دیگر التماس های شما удалит کنین کانالتون، توزه کنین، نکنین همون صحنه‌چاتون. با امید 4 سوم شده آبروی ملت نریزین، آبروی سرزمین نریزین. از پشت شما هر یک انسان تاجیک ببینه خیال میکنه رنگ شما یا دیوانه است تاجیک. از پشت شما میگین همین چیزا میکنن. توزه کنین التماس های شما. وقتش میاد بعد با استاتیا جواب میگین این کاراتون. حاضر فرصت است توزه کنین، دفشین تئاتر، صنعت، پوکلینیتون دفشین، دیگه این چیزا را سیمکا نکنین. او ارزون ترتون میاد. از شما خواهش میکنیم میرم و از گنرال هم خواهش میکنیم یا بر فکر کنیم در این مسئله ها و از تمام این هم برگادیر پاسردنیک و رکت باندیتی که به نام خودشون در روسیه گشته است،
هیچ وقت با امید 4 سوم پول کار میکنم جیب سوار میشم در روسیه خونه میکنم گفته تاجیک خطا غلام نکن تاجیک خطا 20 نفر برده در روسیه حقشم خورده این کارو نکن با امید شکمت آبروی ملت تنفروش با امید شکمت ملت وطن تنفروش